Yesu asifiwe. Biblia inasema siku moja Lazaro alikuwa anaugua. Huyo Lazaro alikuwa Bethania. Alikuwa anaugua Lazaro. Lakini Lazaro alikuwa na dada zake walikuwa wanampenda sana, pamoja na watu wengine walikuwa wanampenda na ndugu zake wengine. Lakini tunaona wakati Lazaro anaumwa, aliyekuwa anaonyesha jitihada za kufuatilia matibabu na namna zingine za Lazaro ili aweze kuwa salama ni dada yake Martha na Mariamu. Nataka nikwambie, katika maisha yako yoyote unaweza ukaingia kwenye shida, lakini usione mtu yoyote ambaye ataweza kusimama kwa ajili yako. Na kama utaona kuna mtu ambaye anasimama kwa ajili ya maisha yako, huyo ndio mtu ambaye wakumweka kwenye akili yako maisha yako yote. Maana kuna watu wanakufa ni kwa sababu ya kukosa watu wa kuwasimamia, ni kwa sababu ya kukosa watu wa kuwafuatilia. Wanakufa kwa ajili ya hofu. Lakini tunaona Mariamu na huyu Martha dada yake, wakati Lazaro anauma, wakatoka huko Bethania mpaka huko Galilaya, wakamfuata huyo Yesu, kwa vile walisikia Yesu anaponya, Yesu anawafungua watu, Yesu anawasaidia watu. Wakafunga safari kwa uchungu wa kaka yao mpaka huko Galilaya. Walipofika huko Biblia inasema Yesu aliwaambia kwamba ugonjwa wake, ukisoma kule juu, ugonjwa wake huyo Lazaro sio wa kufa. Maana alimwambia rafiki yako Lazaro anaumwa na sijui kama tutamkuta yuko hai. Yesu akacheka sana, akasema nyie hamjajua. Nani? Lazaro yupi? Akasema wa Bethania. Huyo hata kufa, ugonjwa wake sio wa kufa. Anasema ugonjwa wake sio wa kufa. Akasema nendeni. Wale kina dada wanaondoka, lakini hawana furaha, wanaondoka hawana amani, maana wanajua hali ambayo waliacha kwa ndugu yao Lazaro haikuwa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Biblia inasema wakati walipokuwa wamefika, wamekuta watu wanalia. Na wao wakaungisha tela wanalia. Maana yake Lazaro amekufa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Siku ya 4 imefika. Yesu anawaambia wanafunzi wake, twendeni Bethania. Alishajua kwamba ile jamaa amekufa. Sasa nataka akazihirishe maneno yake kama alivyowaambia kwamba huyo hata